الله أكبر الله أكبر. Sharia TV ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ishimwe n'ikuzo bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha n'ibisakaye ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Bityo rero reka nongere nguhe ikaze weho udahwema gukurikira ibiganiro bya Sharia TV aho uherereye hirya no hino mu nguni z'isi, by'umwihariko abari imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara y'amajyepfo, mu ntara y'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, tutibagiwe namwe abari mu mujyi wa Kigali. Muraba agaciro kuba mwarakanze subscribe kuri Sharia TV kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byacu bikimara gukorwa. Nk'uko muri kubibona rero, dutangiye tubereka mu mujyi wa Kigali, ni ku musigiti wa Al-Hidayah, ni hariya Majengo, ahari hari igikorwa cy'agaciro cyane imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, aho abashehe bo mu Rwanda ndetse n'abavugabutumwa batandukanye bari guhugura abashehe bo mu gihugu cy'u Rwanda tariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Ni igikorwa rero cyari kirimo ibyiciro bigiye bitandukanye by'abashehe. Ni igikorwa cyitabiriwe na bamwe mu bashehe bize amashami agiye atandukanye, ariko bose icyo bahuriyeho ari ukuvuga qala Allah ta'ala na qala Rasul, aho rero bahuguwe ndetse bikaba ari na motivation mu ibwirizabutumwa kugira ngo bongere abari barimo kumva yuko habaho kwirara kuvugira idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bongere bibuke yuko ibyo bize n'ubumenyi bafite bibemerera kuvuga no kuvuganira idini ya Islam bijyanye n'ubumenyi bwabo. Ni abashehe rero usanga barize amashami agiye atandukanye, ariko ayo mashami yose icyo ahuriyeho ni ukubumbatira ubumwe bwa Kiislamu ndetse no gukorera idini ya Islam. Nk'uko bisanzwe rero, iyi ni Sharia TV, naho ngewe urimo kumva ni Ismaili ibn Musa. Natangiye haruguru rero nkubwira ni uruw'agaciro kuri twebwe, kubera yuko ibitekerezo byanyu nibyo twubakiraho, kubera ko iyo muduhaye ibitekerezo tubasha kumenya ibyo duhindura ndetse n'ibyo dukosora. Niyo mpamvu rero kandi nkomeza kukubwira ati wowe utameze neza, komeza wiringire Allah subhanahu wa ta'ala, weho ubona ugowe n'ubuzima, n'iryo geno rya Allah. Niko isi yubakitse, uyu munsi urishima ejo ukababara, ariko
ufite ugutsinda gukomeye ni wa wundi washikamye ku kwemera kwe, icyizere cye agakomeza kugiha Allah subhanahu wa ta'ala. Reka kandi ari nako nkubwira ko ibiganiro byacu ari ibisanzwe, kubera yuko twebwe ibiganiro byacu byibanda cyane ku idini ya Islam, kandi nk'uko nabibabwiye tuzajya tugerageza kubazanira bamwe mu bashehe b'idini ya Islam babashe kugenda babasobanurira amasomo amwe n'amwe, fiqhi, tawhidi, sira, ndetse tunazane na bamwe mu bavugabutumwa bakoresha Bibiliya na Qur'ani kugira ngo bakomeze kugenda bagira abo bafasha mu gusobanukirwa imyemerere nyayo. Reka nkubwire rero yuko iki gikorwa cyo guhugura aba bashehe b'idini ya Islam atari cyo cyabaye gusa, kubera yuko ku munsi wa kabiri tariki 17 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 hahuguwe bamwe mu bavugabutumwa. Ubwo ni igiterane muri rusange, byumvikane neza ko ari igiterane cyakozwe aho abanyamadini n'amatorero bari kuganira n'aba bavugabutumwa b'Abarabu, hagamijwe kuvana abantu mu rujijo no kuba bakomeza kwitirira Isa ibn Maryam yuko ari umwana w'Imana. Ibi byagezweho rero kandi binaza kuba bigenda neza, kubera yuko abenshi babashije guhamya yuko nta yindi mana ibaho uretse Allah, banemeza ko Isa ibn Maryam ari intumwa y'Imana, bitandukanye nuko bamwita umwana w'Imana. Ni ibikorwa rero tuzabanamo kugira ngo tubereke uko isura yari yifashe. Ni ibikorwa kandi byanitabiriwe na bamwe mu bayobozi b'idini ya Islam. Aha nakubwira yuko ni igikorwa cyarimo kadhi w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, harimo perezida w'inama y'abashehe mu Rwanda Nzanahayo Qasim, harimo mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayega Musa, harimo n'abandi banyacyubahiro mu muryango w'Abayisilamu bagiye batandukanye, ndetse kandi hari n'abavugabutumwa batandukanye. Abo twavugaho cyane ni Kamana Sulaiman bakunda kwita Sege, ndetse na Ndahimana Ahmedi n'abandi bafatanya muri iri bwirizabutumwa rikoresha Bibiliya na Qur'ani. Komeza ube hafi rero ya Sharia TV kugira ngo ujye ubasha kumenya byinshi bigukorerwa mu Islam. Komeza ube hafi ya Sharia TV kugira ngo ukomeze nguko ubumenyi bw'idini ya Islam. Komeza ube hafi ya Sharia TV, tujye tubana mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ushaka kuduha igitekerezo cyangwa se inyunganizi, kudutera inkunga cyangwa se kudutuma kugira ngo twamamaze ibikorwa byawe, ukomeze ube mu batunga faranga. Nimero yacu ni 0785557555. Iyi nimero kandi iri no ku muyoboro wa WhatsApp ni 0785557755. Iyo rero niyo nimero ushobora guhamagara ukatubonaho, ni nayo nimero ushobora kutwandikiraho ku rubuga rwa WhatsApp tukabasha kubona igitekerezo cyawe. Reka soze nkubwirani rero aho uri, Allah akomeza ashyire umugisha mu byo urimo, kandi ashyire umugisha mu byawe n'abawe. Nkubwirani Allah aguhe ubuzima bwiza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naho ngewe nari Ismaili ibn Musa.